turi abayonjo embuga yawe jeyerere umukwezi kwa kana umwaka gwa 2019 government y'ihanga rya Uganda obwero kushagiko kitongore cha Ministry of Health ikabasa kubaneye hayo okugira ngo yombeke health centers ezero kwinga n'itano mu district ya Kagadi kandi zona zikabana zubarwamo okombekwa sente za Uganda ezero kwingana biliyoni 2 hamwe no bucweka 8 ubwa hati tuina marwaro atano agakuyire kandi akakuza kwanga tongozibwa yonkaga kandi amarwaro ago gamazira sente ziri kwingana ubuhumbi 2.8 billion noko yongeramo obusente obundi. Health centers ezi ezitongozibwe harimwe yacha abasara health center 3 erukushanga umugombora eya Pachwa eya Kagadi health center 3 Borora hamwe na Gariboreka health center 3 ezurukushangwa omuri Kagadi district konkanka nkachara sareji eine esente zuherireho ezirukwingana miliyoni 2.87 n'obundi busente okurjira Albert Hill orukura health center 3 eya Kagadi najirangwa aba batwire baburirwa obuhereza bw'amani munonga umwanya ogungu konko bwa hati nibija kutunga abantu abarije kubana baraguriza hirwariro ryabo okurwa mu magombora gatarukushana tubere tena abakazi basobora kuzara akicweka kamika katayito muno ndene kindi uzotwentunge mubazite kumara abantu bayingi tujanda abantu akuruga mugombora nkayitana bitwato bakanije imbazi nibabara Kagadi masabuka wetu haba kuruga rutete kinyarwanda cyenzige alaba kuruga burora alaba kuruga rugashari kanyabebe yoni jahana alaba kuruga mabale sabukaunte akabo abantu ababundi twentunge imbazi twentunga tishakoma wetu tunihira government na planning bakana design tuhaire oxygen cylinder tugire mu rugureden eguredi tugire mu nyoni ngamba tureke kuconsideringa ngo irwaro rini rutasoka runeka bete byayituri hagati twakwera intuja ahera 64 nione ko nisemererwa muno ninyeyongera kusemera usemera iwe ninyeyongera. Honorable Eric Musana hamwe na Barnabas Simere okurwa mu Rubuyaga East hamwe na West bahijira abaturage hamwe n'abakozi b'amarwaraga okubasa kubana bafaye munonga kandi bakagakoresa umuryo bushikire irwaro rini nkonda olirorere nkeri yawe abasawo bayito tukonda kubasima muno mwe barekoro muri mugwamana hano nuho tukuliya no tukolera abana bayito no tukolera amakagayito kibi muno ebikwato binu byona okubikozesa kubi oja kwijja hore myezi ebiri ngwenda birwa mutu ziri mbaza sire zone oja gira otyo oja kwesanga binu tibityalimu oja kwesanga binu tibityaro oja kwesanga binu bibuzire kandi ninyo abasupervisor bakubanza turabashaba abataka ngeri rwaliro mulikozese ekiramara waba oyine oburwaire ekizibe kicyari mu marwaliro ga government ngo full time baraba batine ki emibazi chonka full time omushahara baliyo hakiriyija kurebaho akugambira oburwaire bwo kozire ki obwo rwaire abashawo abituri kuleta hano ya mutashabe nguza abantu bitu omukazi umunyishengero ahabwa Kagadi district Honorable Mbabazi Jennifer Chomuhendo ahijira abaturage okubasa kubana bafaye munonga bakarebeka ngo barinde byo buyonjo mu makagabo kwenda kwirinda ndwara zitari zimwe na zimwe kugira abo marari ngo muntu naba burundu gumwe muri hina ndangwa wagumwe hakiri nabakunaba Easter bakagaruka bakanaba Christmas abakuru muntu namshangari bamunabisa kifuba hatutaka ikarengoro amagara timarwaro tibashaho bonka migatandika nitomaka gasha kwa Vincent Mugisa ahabwa Sky TV agenshonga.